abantu barikwingana magana abiri nibo basayiningire cyandiko ikibere ncaba cya person wentebe yo kubanza we kyaaro hamwe na polisi okubinga omukazi ogo mu kyaaro cyabo batakacwire mu cyaha muheru basabire polisi banyo bampaye ikihandiko kandi nyingire ngene ntunga ensonga zikurugalo omukazi ogo abere muno atali murungi ha kyaaro obunyagi boneso omwana atakehikire ataliwe no kugobeza abagenzi be no kubatinisiriza so emize yonebere inagina kyaaro abaturetse abagamba hona Sky TV bajarangwe mcho ya Lydia Karungi desemere kubanetaho mbantu ngunahabwecho abebyo kwerinda hamwe nabebembezi babo bamuronderaho kumutwara konkabo bakibasa kutaha nawe nyeke nyina kanjuma onye mutwara ne mwelo si ataha murogo hanu aikara na talibaniza na tujuma kumujuahira gende akagamba nyowe nkolekira hate kyayekolira polisi ogamba tokubye nnyo ayayekolira polisi agamba nyowe nkolekira amunya mutwara mwelosi bamulemeza hano atikyalera gende kituku mwenda omukazi ono bwakwita Karungi Lydia nyowe agenza no konsisa ibara lyako ebintu bino byole mikolo hali mikatandikira hano njuahira omukazi ogo no mutima gumu habwembera yayi yakwera byamu akurora omukazi nyakya butamu bara mu magezi akubata na tujuma akubata na yera byakubi akutunyaga emicheri yetu najana yefora twina na hali turamunyegere nkometa hayaye agende tukura tutakumwenda tujuahire abaturage nibagiranga Karungi eine micembi munonga emushikize nakugambura omharo wari mukayisho w'emyaka 12 wari kugira ngo ogu nabyama neiba ngo kandi yaza no kushenya makaga abantu abo bwamaraya engesombezo kujuma abantu okunyaga abantu okutayira makaga abantu nabatabura nabakazi babo agenda kwemera akagamba we takisa kwikara no mwana ogwa kwisana ali mukayiba abakyara twegarukemu kusanga omwana azairwe tikikumayisa ngu baramugaro munda omwana bwabazairwe abamazire kuzarwa tagaruka munda ekintu ekikansaliza muno nanyo omukono nguterere ugakemu nenamba esimu na signature akante kalepera neimbi muno yaina nokunyaukanisa nomusaiji kuchwebiza mu mahano omusajja gwagwage narabayo nafunena basimunagamuterera amanamba gesimu agenda mukwana ego Godfrey Tumusime chairperson wentebe yo kubanza abakiriya tete East Cell nagira ngo Lydia Karungi abera yo mutuzi mbi gunawe cyo naza kwatanisa n'abaturage okumbingo mu cyaro nicyo kimwe tabere muntu mukazi mulungu abatakwa abantu bakufitinisa n'abantu abakora nabo n'abagobeza n'abana b'inkabe bakwita nkwawe abamukayiba n'abafura ndogoye batakusoma mwana mulekisa zo kusoma wakole milimo y'omukago kugaruka afuye kagoma kokutera biterano niga swati twarora ku tombe to kuhingura ine omwana kinkwasiro muno ki omwana mu sitego abena abonesa mu myaka 12 umuringo ngo kumwe Tumusime yahiga kwatanisa n'abataka okubinga omuzaire we na ukubona abonesa omwana wari mukayishe aba baina abana batali babo abo kuba omwana wakubata ina musango omusanga kubata gwina iyo muzaire kiri kakata haliwe okakuwa tukatwara omwana ogwo wawe kubaterere nainyo nywena ngenda kubafefeta abakakubonesa abana abato abatali babo tugenda kubakwata batwala mu mateeka naba bana bawe bakyasigayireyo amakuru gasha kwa gada saba awa Sky TV agenshong bo abaturage umusere ya Kitoro division ya Nyamwamba district ya Kasese nibo bagumukatanga